Igitondo cyiza kuri mwese mukurikiye Muhato TV, dukomeza kwifuriza abanyarwanda gukomeza kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda, dukomeza kwibuka twiyubaka. Hano ni kuri Muhato TV, tugeze muri wa mwanya w'amakuru y'imikino 5x5 mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amakuru yacu reka tuyahere hano mu Rwanda mu ikipe ya APR FC. Rutahizamu wayo ukina anyuze mu mpande yageneye ubutumwa abanyarwanda n'inshuti zarwo bari mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, basaba kuyoborwa n'urukundo nk'intwaro yatuma Jenoside itongera kubaho. Ni ubutumwa yatanze kuri wa kabiri tariki ya 8 Mata 2025 abunyuje ku mbuga nkoranyambaga z'iyi kipe. Uyu mukinnyi ukomoka muri Uganda avuze ko ari ibihe bikomeye mu gihe abanyarwanda bibuka inzirakarengane z'Abatutsi zambuwe ubuzima mu 1994. Ati uyu ni umugoroba ukonje hano mu Rwanda, ubu ni ubutumwa bwanjye ku banyarwanda aho bari hose ku isi. Uyu munsi yashize imyaka 31 duhagurukira rimwe tukibuka ubuzima bw'abahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Rero uyu musore uyu rutahizamu wa APR FC uturuka mu gihugu cya Uganda nawe yifatanyije n'abanyarwanda mu bihe barimo kwibuka, akomeza kubafata mu mugongo ndetse avuga ati ntibigasubire. Reka dukomereze kuri Minisitiri wa Siporo Nineri Mukazayire yagaragaje ko u Rwanda rufite ibimenyetso by'uko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe kandi igashyirwa mu bikorwa, bityo atari igikorwa cyo kugibwaho impaka, dore ko hari abayipfobya bashaka kugoreka amateka. Ibi Minisitiri wa Siporo akomeje kubivuga rwose, abantu bakomeje gupfobya Jenoside ndetse babwira ko Jenoside yateguwe kandi igashyirwa mu bikorwa, atari ibintu byo kwirirwa babigiraho impaka. Ibi ni bimwe mu butumwa yatanze kuri wa gatanu tariki ya 11 Mata 2025 mu gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Minisitiri Mukazayire yatangiye avuga ko nta n'umwe uzoroherwa no guhakana amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kuko ibimenyetso biyigaragaza birahari. Ubu ni ubutumwa abayobozi benshi bakomeje gutambutsa ku mbuga nkoranyambaga zabo, bakomeza gushishikariza abanyarwanda ndetse n'urubyiruko kwirinda gupfobya Jenoside. Ndetse Minisitiri wa Siporo akavuga ati uzagerageza kugoreka cyangwa se kuyipfobya azahura n'ingorane zidashira. Reka tunyarukire hanze y'u Rwanda mu ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Yafashe mu mugongo abanyarwanda mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Guhera kuri wa mbere tariki 7 Mata 2025 abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bari mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye inzirakarengane zirenga miliyoni mu mezi 3 gusa. Ubutumwa bwa Paris Saint-Germain buvuga ku cyumweru cy'icyunamo u Rwanda rurimo bwanyuje ku mbuga nkoranyambaga zabo bunyuze mu mashusho y'abakinnyi bayikinira. Abakinnyi bayagaragariye abandi muri aya mashusho ni Vitinha, Ginalwigi, Donnarumma, Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé na Lee Kang-in. Aba rero ni abakinnyi ba Paris Saint-Germain bahagarariye abandi bifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, babafata mu mugongo. Si ikipe gusa ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Arsenal yifatanyije n'abanyarwanda nayo mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ubutumwa yatanze mu gihe u Rwanda rwifatanyije n'isi yose mu gutangira icyumweru cy'icyunamo n'umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo z'iyi kipe yagize iti uyu munsi turibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Tariki 7 ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka isi yose yibukaho Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abasaga miliyoni mu mezi 3 gusa. Reka tunyarukiye n'ikipe ya Bayern Munchen. Ikipe rero yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka w'imikino izatandukana na Thomas Müller umazemo imyaka isaga 25. Umuyobozi wa Bayern Munich bamwita
Max Ebel yavuze ko ibi byakozwe mu rwego rwo kubaka ahazaza. Ati iki cyemezo cyarumvikanaga kandi cyoroshye, impamvu nuko turazwe inshinga n'ahazaza. Mula we yavuze ko byari iby'agaciro gukinira ikipe yiyemeza kuzayisigira UEFA Champions League, cyane ko umukino wa nyuma uzabera i Munich. Ati imyaka 25 nk'umukinnyi hano izarangira muri menshi, rwari urugendo rudasanzwe, nishimye gukinira mu ikipe yanjye nkunda. Tuzatanga byose kugira ngo tuzagarure Champions League, cyane ko izanabera mu mujyi wacu. Rero uyu Thomas Mula mu mikino 742 Mula yakiniye ikipe yatsinzemo ibitego 247. Amakuru yacu y'imikino na tuyasoreje dukomeza gufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ndetse dufata no mu mugongo abagize ingaruka z'i jenoside, ndetse dukomeza no gushishikariza abanyarwanda gukomeza kwibuka twiyubaka. Amakuru y'imikino yo nakagaruka. Ciao ciao.